Kitabu cha Tawala wa Kwanza, mrengoni wa Handahu. Selemani anajenga hekalu. Kaiza mwaka wa 880 baada ya Israeli kumbola Misiri. Kaiza mwaka wa 4 wa utawala wa Selemani zulu za Israeli. Kaiza mwezi wa Zifu. Uruo ni mwezi wa Hiri. Selemani wanza kuiaka yo nyumba ya Bwana. Yo nyumba ambayo mtawali Selemani wamjengira Bwana. Were ina urewa wa futi 90. Wala mafuti 50 na kimo cha futi 45. Cho kibarasa cha hombere za yo nyumba. Were kina urewa wa futi 50. Kutuwa wala mwa yo nyumba. Na wala mwa futi 15 kwenda mbere za yo nyumba. Yo nyumba kiingiza madirisha ambago. Were ni mala mkondani na konze ni mafufu. Kiza kia kajumba kugirana na zo kuta za roho hekalu. Kuta zizere ni za upande na upande na konyuma. Chumba cha chini chakala na wala mwafuti funga 9. Chumba cha kaikahi kikala na wala mwafuti 9. Na chumba cha gorofa ya zulu kamare kikala na wala mwafuti 10. Ukuta wanze wayo nyumba kaiza kila gorofa akiuhenda wangu kukirawa wa gorofa ya chini. Zoboriti za dari ra kila gorofa kazingirire ukutani la zala lira ukuta uriro kala uzala chini. Wakati ya nyumbero kala inakwa yakwa na mayo garigo tsonga kare ko timboni. Na hoje ngoni kasikirire muriro wa nyundo. Hedu usoka. Hedu kifaa kingine chocho si cha chuma. Mriango wa kungirira jumba za chini wakala upande wa mwaka yo nyumba. Atuma panda ngazi za mviringo. Ili mende gorofa ya kahikahi. Na kula hao mende jumba za gorofa ya zulu. Bai Selemani akiaka yo nyumba na akiigonya. Akiangiza dari, raboriti na mbao za mwerezi. Kiza akiaka jumba kuidengereka yo nyumba. Kila chumba chere kinakimo cha futi funga 9. Na chochere viza gwizanywa na yo nyumba. Wakuhumira boriti za mierezi. Vikara nenura Bwana rikimzira Selemani kwamba kuisi hii nyumba yakayo, ukitoa amri zangu kugwira sheria zangu na malagizo gangu na kugatii, ndatimiza kukirira kwako yo ahadi rio mwahidi baba yo Daudi. Nami ndakala kaikai za ana Israeli, na sindari cha twangu Israeli. Bai Selemani akiaka yo nyumba na akiigonya. Kwa ndani zokuta wazifinikira na mbao za mierezi, akizipigilia kula hoti muhaka darini. Na hoti akihandika mbao za miberoshi. Kwa nyuma ya nyumba akijenga chumba cha ndani kilichoifa hatuku haeri ukira kweri kosi. Chumba kicho chajengwa na mbao za mierezi kula si hata darini. Na chere kina urewa futi 50. Chumba kilicho kalambere ya ho hatu haeri kukira kweri kosi. Chere kina urewa futi 50. Mondani yayo nyumba wale ni mbao za mwerezi zilizongizwa na kishi za vipuru na maluo gazigofumula. Kila hatuere hazafinikirwa na mbao za mwerezi na kahonekere iwe hata mwenga. Selemani akizayarisha cho chumba cha ndani na yo nyumba kwa kuikaro sandukura kilagani cha Bwana. Cho chumba cha ndani yayo nyumba chere kina urewa futi 50 wala mafuti 50 na kimo cha futi 50. Mondani akikifinikira na dhahabu safi. Pia akikifinikira cho kijaje cha kwambuzira sadaka cha mbao za mwerezi. Selemani akimfinikira mondani ayo nyumba na dhahabu safi. Kiza akiika minyororo ya dhahabu hombere za cho chumba cha ndani kilicho kala chafinikirwa na dhahabu. Bai mondani mosi akimfinikira na dhahabu. Kiza cho kijaje cha kwambuzira sadaka cha chumba cha ndani nacho akikifinikira na dhahabu. Mokaiza chumba cha ndani akitengeza makerubi ya iri ya muzeituni. Kila kerubi were anakimo cha futi 15. Mwenga raye kerubi rere rinaurewa futi funga 9. Na roha harahiri naro ere rinaurewa futi funga 9. Kwa vizho urewa kula tsaya mwenga hata tsaya ringine were ni futi 15. Ya kerubi wahiri na yore anakimo cha futi 15. Kula tsaya mwenga hata tsaya nyingine. Oma kerubi iri were vimwenga na umbomwenga. Kila kerubi were anakimo cha futi 15. Oma kerubi akiaika kaiza cho chumba cha ndani cha yo nyumba. Gonya mahahaga oma kerubi gagolozwa. Na mwenga ra kerubi mwenga tukikala rizaguta ukuta. Na mwenga ra ye kerubi wahire rikala rizaguta ukuta. Mahaga gakigutana hokaika za yo nyumba. Bai Selemani akiafinikira na dhahabu oma kerubi. Akiika na kishi za makerubi na mitende na maluo gazigofumula. Kaiza zokuta zosiza cho chumba cha ndani na za jumba ja nze. Kiza Yesu akafia cho chumba cha ndani na jumba ja nze akiifinikira na dhahabu. Yo miriango ya kwangirira ko
chumba cha ndani akitengeza ya mbao za mizeituni. Kizingi hina mimo jereni ja pembe tano mirango miri ambao za mizeituni akiitonga na kishi za makerubi mitende na malua gafumulago gonyake haka dhahabu wa makerubi nayo mitende. Vivyo pia ndijoro jehendera yo mirango ya hekalu ya pembene iliyotengezwa na mbao za mizeituni. Kisha akitengeza mirango miri ya miberoshi na kila mriango wero una mbao mbiri zidimazo kukunzana. Zuluzi akiitonga na kishi za makerubi mitende na malua gafumulago kiza akizifinikira dhahabu. Akijenga varanda ya ndani ambayo ni ya kozi tau za mawe ga kutsongwa na kozi ng'wenga ya boriti za mwerezi. Omusinja yo nyumba ya Bwana waikwa mwaka wa 4 mwezi wa Zivu. Uliofika mwezi wa Buli ambao ni mwezi wa 8 mwaka wa 11 yo nyumba ikiiva kulingana na here ilizopangwa. Bai Selemani wahala miaka mifungahe kuijenga.